basangena abazalwane asesande kancane buti kohlala ngikuthumisa Man kancane keyboard haleluya sanibonani amen injani bazalwane amen ngeke sifike kusebenza vive lami likhulu amen angicane ngale sanibonani ngale haleluya 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 siyabonga bazalwane ngiyophatha hlelo namuhla bazalwane sengivele ngisemva ngesikhathi ngendlela ethi kube semvamine haleluya sanibonani praise team mani bahle ngashayela praise team nendiyamthanza kakhulu bathandekayo ngibaba masina lo phambi kwenu nomthanza kakhulu simakatha haleluya lo entela umusa ngalinye ilanga solo amkhetha noma solo akhetha noma solo avuma kumlandzela solo ngime lapho haleluya amen Timothy efika dona kodwa nje solo ngime kuphi nalapha haleluya amen ngicela nginivumukele ngelivesi last week bathandekayo ngiyanicela bathandekayo loluvilela last week alifunze Johann 1 verse 1 and 2 bathandekayo siyacela sifunze simukelane ngalo namhla sitawuchubeka ipraise team yashisa bekuya ngayo ngabe vela ngiyivimbi manje inhlelo diyaphushana bathandekayo kufanele nime yakhe ekise isi para kawana eu
nasekuseni babe siyeda kuwe Nkosi sithi-ke kalelithando lolugaka lo wanikela ngayo indvodzana yakho ukuthi boyingaba ngiyo yodvwana lo bonganikela ngayo Nkulunkulu kuze kuthi thina sibe nephila lokuchichimako nasekuseni-ke babe wethu longcwele siyeda babe ebukhoneni bakho siyeda babe phambi kwesihlalo sakho sebukhosi siyakhothama Nkulunkulu wethu longcwele sijoyina babe tidalwa telizulu nasekuseni sithi wena wedwa babe ufanelwe kubongwa wena wedwa babe ufanelwe ludumo nasekuseni babe wethu longcwele nayo inkonzo Nkosi siyinikela babe esandleni sakho Nkosi siyathi wena Nkosi ukuthi unathi ngoba uthinte babe uma sihlangene babe ngeligama lakho nawe uphakathi egameni likaJesu qhubeka-ke babe wethu longcwele usihole Nkosi ngelithando lwakho qhubeka-ke babe wethu longcwele usithobise ebuseni wakho egameni likaJesu nanamhla babe Nkosi lonke ihlelo silinikele esandleni sakho Nkosi sifuna kuva wena babe ukhulumisana netimpilo tethu uNkulunkulu wethu longcwele sifuna babe kuva babe livi lakho Nkosi lihlanyeleka babe timpilweni tethu bese liyakhula Nkosi lithela ithelo uNkulunkulu ngesikhathi lesifanele egameni lakho Jesu Kristu waseNazaretha siyenda babe siyathotshiswa Nkosi kuze kuphakanyiswe lakho lugama egameni nasengadini yakho Jesu
ngebala babe emabala babe esono ayawungcolisa umoya wethu ngenxa yokuthi Nkosi thina side emandla ethu kwesono kodwa Nkosi emandla siwathola kuwe emandla babe siwathola kuwe Nkosi ngoba sisebukhoneni bakho emandla siwathola kuwe ngoba Nkosi wena usivikele emandla siwathola kuwe ngoba wena usipha kuphila emandla siwathola ngoba wena Nkosi usiniketa inhlakanipho emandla siwathola ngoba wena uNkulunkulu lo ngumnikati wemandla wonke sihlande babe emoyeni namanje emini ngegama likaJesu Kristu wende umsebenzi wakho babe lophelele empilweni tethu kuze lithumo lonke nemandla nenkazimulo luyisele kuwe manje kuze kube phakade amen Sindusele bazalwane mina egameni laJesu Kristu haleluya ake nishayele uNkulunkulu uthanda abantu haleluya siyambonga uNkulunkulu ngakho konke lesikwendekile namhla bathandekayo kulaba labe bafunza nembala sithi uNkulunkulu anigcine aniphe amandla anisachubeka ngithe nje nangibuka le certificate la ngathi inento lenge ngadibana nayo khanze lapha makejele nase si-applya khanze sifaka sonke certificate lesikhona sisifake lapha ku-application haleluya na uya ngefaith nje ungasifaka nalesi fake lapha uthi hayi nasebandleni bayangathi haleluya haleluya bangcwele siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawuchubeka anicine anikhulise aniphe inhlakanipho for the glory of God haleluya sibonge bazalwane nenkonzo lenye lesengcekuyo bathandekayo mina nje ngitshela ukuthi yasikhumbuta ukuthi lenye inkonzo lemchoka emandleni i-ministry of care haleluya lapho khona endlini yaNkulunkulu kuhlale khona lokhona haleluya khona lapho labeswele batambona uNkulunkulu ngaleli bandla haleluya inkosi inibusise bazalwane nisenda njalo labazalwane bazivulela indlela nganti pholi lokufikako butawukhona ukuthi kusilungisele ukuthi ingabe singakwenda kanjani haleluya amen bazalwane singatomela ukuthi kuze kuphele umnyaka kodwa kube yinto leqhubekako inkosi inibusise Matthew chapter 26 verse lamane 26 to 30 Matthew 26 verse 26 to 30 hallelujah savula nje bazalwane uyavela kimi ukuthi kube kuya ngami ngabe kude isidingo sekuthi wemukele Kristu ngicela ungve kahle ngabe kude isidingo sekuthi kumbe ubhabhatiswe ngabe kude isidingo sekuthi ube ingcenye yelibandla manje ke angisuye uNkulunkulu sanibonani bazalwane ngabe nje automatic ukuthi nje udalwa nje ukhona haleluya bese uyayihamba le ndlela uNkulunkulu nakadala umuntu abekudala evele kukanjalo lo muntu wamakha in his image waba ngumuntu lofanana naNkulunkulu manje kwasekuvela inkinga lekuthiwa sono leyase yamkhweshisa umuntu kuNkulunkulu kungakho ke konke lelesesikwenza ngulendzaba yokuthi kwefika sono hey maye sono sinemona sisikhweshisa kuNkulunkulu lapha bathandekayo sitawufunza ngendzaba yesidlo the Lord's Supper le bantwana baka-Israyeli bebasathi ukuthi it's the Passover meal Pasika lebe balidla njalo nabafuna ukukhumbula noma uNkulunkulu abebahlelele ukuthi njalo ngeminyaka bayawuhlangana kube nale festival of the unleavened bread lapho bakhumbula khona ngalelanga uNkulunkulu athi nitawubulala imvu le yemhlatshelo lenganasici bese nithatha lengadi niyibhoce eminyaka itawuthi le ngelosi yekufa nayenza lapho ibona khona ingadi ingasangeni manje bathandekayo kukhona lengunakako la kuthi Kristu ufika yena sowuthatha
uyibeka kulesinye isigaba. So ugcina ngalamagama lathi angeke ngisaphindze ngisidle noma angeke ngisaphindze nginathe kulomvini kuze kube kusendlini yababa noma embusweni waNkulunkulu. Kungakho babe bathandekayo namhla sitawufunza phasi isihloko lesithi in my father's kingdom. In my father's kingdom. Ngiyacela bekhona ngifundzela ngeSiswati. Matthew chapter 26 verse 26 to 30. Bathi basadla Jesu wathatha sinkwa wasibusisa wasihlephula wasinika abafundi wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami. Wase uthatha inzebe uyabonga wabanika wathi nathani kuyo nonke ngobe lokhu kuyingadi yami yesivumelwano lechithelwe abanyenti kube kuthethelelwa kwetolo. Kepha ngithi kini kusukela lamuhla angisayunatha kulesithelo semvelo kuyawuthima de kufike lelo langa lengiyakusinatha ngalo nani sesisisha embusweni wababa. Bathi sebaqedze kuhlabela liculo lekubonga baphuma baya enthabeni yeminculo. Ngesingisi lithi now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And he took a cup and when he had given thanks, he gave it to them saying, "Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom." And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Hallelujah. Live last magaze lelibazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi likhulisa thina. Ngiyanaka bathandekayo ukuthi Jesu abevama kwenda imifanekiso. Abevama kubekisa ngetinvo letingaguquki. Tinvo noma ngahamba isikhathi siphelekwane kodwa ukhanze ukuthi leto tinvo nawufunza uyayibona lento lakhuluma ngayo. Lapha uthi ngeke ngiphinze nginathe kulesithelo salomvini kuze kube kusembusweni wababa. Nginaka ukuthi bazalwane, this is a positional statement. Lesisho ukuthi ngalamafishane, it's an invitation to say nangabe ufise kunatha kuleli wayini una Jesu kufuna ube usendlini yababa eNkulunkulu. Sanibona evangelical mahalala. Bangakhi labafuna ke ekhaya ezulwini. Hallelujah. Nami ngiyafisa. Nami ngiphokophele. Kuthi Nkosi na ubalanza ngicela ukuthi nami ngingasali. Kungako nje sometimes uyothi na ubuka ubathe bazalwane ungasabatholi bathi uyabashayela bangasabambi bese uyaqabanga ukuthi hey ngabe kumbe akwendekini kuthi sebenyukile mina ngase ngiyasala. Kodwa ke bathandekayo nangibuka lendlu kwangathi lesikhathi said. Hallelujah. Glory be to Jesus. Lapha bazalwane nginaka kokuthi Kristu wathi asahamba emhlabeni asashumayela ahamba nebafunzi bakhe, he kept leaving clues about who he is. He kept leaving clues about the work he has come to do. He was giving clues about the kingdom of God. Manje ukuthi labantu bebangaqonzi ukuthi ngabe usho ukuthini. Naka kunemagama lawabhalako Johane chapter 6 verse 35. Lapho khona siyawati lathi I am the bread of life. Uthi Kristu, whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Hallelujah. So uthi if you come to me, you will not get hungry. And if you believe in me,
you will not thirst. Hallelujah. Manje lapha nginaka ukuthi bazalwane labathandekayo labangemaJuda lechaza leBhayibheli ukuthi base bayakhubeka ngangokubala abanye bagcine sebahamba bamshiya Jesu bamangala ukuthi ukhuluma ngani lona ukuthi sitawudla umtimba wakhe. Kanti Jesu was leaving a clue about who he is. But he is the bread of life that shall be shared among many. So nasidla sidlo sekaNkulunkulu sikhumbula ukuthi kunaKristu longumtimba lowahleshulelwa thina. Manje ke lapha bazalwane ngiko ngithi bantu bebangaqonzi ukuthi Kristu ukhuluma ngani. Ngiyanaka ukuthi emaJuda abeyithanza imicimbi lo mlando ukuthi le micimbi yabo yayivame ukuthatha iviki nangabe bekunemshado bowuthatha iviki nalapha lasifunza khona kuthiwa kwakungenkonzo yesinkwa lesingenamvubelo kwakuyinkonzo lebeyithatha leliviki lonke kodwa kwakunento lebekufuna yendeke on the first night bekungukuthi kufuna babe nale Passover meal. Hallelujah. Kungako bathandekayo kunemagama lavelako lapha ngenhla kulesahluko 26 verse 17 lapho khona labafunzi babathe bayabuka ukuthi hey seliyasonzela lelanga kufuna ngabe namhla siba nalesidlo bayambuta Kristu bathi Kristu njengoba sesonzele ukuthi sidle lesidlo ingabe uthi sitawusidla kuphi manje nginaka ukuthi Kristu ngoba angumuntu lobona lapho thina singaboni khona nalohlela lokho thina lesingaqabangi kunemagama lawasho Kristu nakabaphendvula uthi Kristu wo hayi hambani niye lendase edolobheni ndawukhanza indvodza iphethe lijekele emanti nifike nitshele ukuthi uthi Mesiya ucela sale nimkhombisa lapho atawudla khona lesidlo uthi lapho lata nikhombisa khona ndawukhanza konke kuhlelile kwenteka njengoba Kristu abeshilo leni ngoba bazalwane Kristu ubona nzawo tonke Kristu tingo utihlelile ukuthi titawenteka ngalendlela lafuna ngayo ngesikhathi yena lafuna ngaso lapha bathandekayo nginaka ukuthi nawufunza lengenhla kulesahluko Kristu besavele ade ukuthi kufa kwakhe sekujudana futhi sekunento leyenteka lapha ukuthi ufike lithi waqotshwa eBethani ngulo angathoma kulosisi kodwa naso ufunza incwadi yaJohane iyasichazela ukuthi lo sisi bekuMaria sisi waLazaro Lazaro lona lowavuswa nguJesu ekufeni wathi nakamgqobisa ngalamakha bathi bayekhuta athi yakhuta Judas ukuthi kodwa lamakha mos ngabe siwathengisile sathola imali wathi Kristu hey kahle miyekelele ngoba solungisela inkonzo lekuhlelele ukuthi itawendeka inkonzo yekufa kwami manje lapha bathandekayo nginaka ukuthi base bayafika kulendlu sekudliwa lesidlo lamavi lesiwafunzile bazalwane nawavula incwadi yaMarko chapter 14 kungazi ukuthi ngicopy and paste nawavula incwadi yaLuka chapter 22 ngathi ngicopy and paste nawavula incwadi yaJohane chapter 13 12 na 13 ngazi ukuthi copy and paste kodwa nakule kufuna ukunake labazalwane nababhala lencwadi kuMarko lowabhala kuqala nawufunza lencwadi yaMateyu ungeta a bit more detail ukuthi kwendekani nawe incwadi yaLuka ungeta nalokunye lokwendeka kuleso sikhathi nawe yaJohane naye uyangeta letinye tintfo letendeka ngibekise bazalwane ukuthi ngaloko busuku wenda Jesu na inkonzo yekwasha tinyawo yekugeza tinyawo wathi Petro uyala wathi Kristu kubuyati ukuthi lenkonzo lena imcoka kwana wathi nangabe ungavumi ukuthi ngikuwashe inyawo mfowethu kufana nekuthi wena ulahliwe haleluya ngani ngoba kwakunale nkonzo lemcoka lekufuna ukuthi Kristu ayende lithi ke lelivi lapha Matthew 26 verse 26 ndacela sihambe kanye bazalwane ngesingisi lithi now as they were eating kwangazuthi lo bhalako lo Mateyu la
ufuna ukuthi sithi take focus kuna indzaba lasafuna ukukhuluma ngayo kuthi ngalesikhali badla lesidlo sebalungiselwe kunana inkonzo Jesu layenda kunento lengiyinakako bazalwane kuthiwa kule milena bekufuna kube nemvu yemhlatshelo mhlambe labafundi bebagadze ukuthi ngalobo busuku Kristu utaqhubeka abatshele letindzaba letimnanzi abafundzise kumbe abafundzise ngalemvu yemhlatshelo kodwa Kristu wase wenta lenye into mhlambe bebangakayibheki mina ngicabanga bebangakayibheki lithi lapha Kristu wase uthatha sinko so kuko konke lobedekiwe mhlambe nalemvu yemhlatshelo beyibulewe angadi kodwa Kristu yena kulewo busuku wa concentrate on these two things wathatha sinko wasihlebula siyakhumbula bazalwane ukuthi kunale nkonzo ngale nakunale sithuku bese 5000 kunetinkwale lesihlanu wendani Jesu wathatha sinko ungasibukeli phasi sinko ngana sekhaya bekune meaning lejulile lapho Kristu watalelwa eBethlehem sike sayikhuluma lenzaba kulamalanga Christmas legama lethi Bethlehem lithi house of bread manje nawubuka letinto letendeka kunakutalwa Kristu ukuthi bafuna baye eBethlehem ayawutalelwa khona ngoba kwakunesizathu lesijulile salokho lithi lapha Kristu wathatha lesinkwa naka mthandekayo ungageji lokho lithi wase uyasibusisa lesinkwa besakhiwe tandla temuntu kodwa that evening that bread became an object for divine purpose wafuna ukuthi Kristu bese uyasibusisa kuthi uNkulunkulu ngale sinkwa lesibhakwe umuntu ngifuna kufeza na inkonzo noma bavetela lenkonzo lengitayenda wase uyasibusisa kungako nawe mntana sekhaya akunenzaba ukuthi limuva lakho lithini kodwa naso ufike kuKristu yena bese uyakubusisa sithema bala onke Nkosi yami awungcolisi umoya wami kodwa nasekubusisile Kristu kuthi nalona ngamsebenzisa you then become a steward a vessel that is fit for purpose so lapha wasithatha Kristu lesinkwa wasibusisa lithi wase uyasihlephula haleluya manje nginaka ukuthi nakasihlephula usihlephula for sharing naka mthandekayo nathi ngobe ting 5 tagcina tigcwele emabhaskidi lang 12 njani ngoba bese sibusiswe nguJesu for a divine purpose wasithatha lesinkwa wasihlephula wase usho lamagama uthi ke take lokushuka ukuthi lesinkwa uyaphiwa yemukela njengoba na Kristu waphiwa mukele uthi take bese uthi eat nawudla ingo ingena ngekhathi kuwe lokusho ukuthi nawudla lesinkwa kufanele ukuthi uthi Kristu ingcenye yakho ikini manje naka uthi Kristu hlalani kimi njengoba nami ngihlala kini so kusho ukuthi lokho bazalwane nasesithathe lesinkwa sikhombisa lokuthi sesimunye na Kristu yena uhlala kithi nathi sihlala kuye uthi eat bese usho lamagama abazalwane uthi this is my body hallelujah lokusho ukuthi bazalwane lapha Kristu veta ukuthi naso uthethe lesinkwa uyingcenye yalomtimba wakhe you are the member of the body of Christ Chokuthi nawuthatha lesinkwa uvumela ukuthi nami ngingcenye yemtimba kaNkulunkulu uthi take eat this is my body so nangabe sidla bazalwane nawuthatha lesinkwa ukhumbula ukuthi kunemtimba waKristu
wahleshulelwa mina nawe. Lokumnanzi ukuthi mhlambe leso singwa ngalobo busuku saphela. Kodwa Kristu yena solo ukhona. Kristu namhla uthi ngafa ngafela mina nawe. Ngafa ngafela wena nawe. Ngafa ukuthi nanoma ngabe ku 2026 umawalala useswatini usembabane nawe ungaba ingcenye yemtimba wami. Take, eat. This is my body. Wase uyaqhubeka Kristu. Lithi wase uthatha inkomishi. Nakhona kule nkomishi lithi when he had given thanks. Hallelujah. When he had given thanks, he gave it to them and said, drink of it, Lalel, all of you. Drink of it, all of you. Nanginaka lenzaba yenkomishi. Naqhubeka nalesahluko. Lithi baphuma baye enthabeni yemncumo. Bafike ngatseni yaseGetsemane. Kunemagama Kristu lawasho lapho. Wathi babe nangabe possible ukuthi lenzebe uyisuse kimi. Kodwa nangabe babe uthi kufanele ukuthi ngendlela intando yakho mayenteke. Lokho ukuthi bazalwane nanginaka lenzaba yenkomishi. Mina kungikhumbuza ukuthi kukhona akusiwo umdlalo. Kukhona akusiwo umdlalo. Kukhona kusho ukuthi nje utapita nje uqele kuvele nje according to your will. Kodwa kuya ngale ntando yababe uNkulunkulu. Labe bangaqonzi. Uyasho Kristu ngale uzuyasho uthi Petro. Uyathi Sathane uyanifuna. Ufuna kunihlukanisa. Kodwa mina senginthandazele. Ngakho ke mfowethu uqinisa abafowethu. Usho ukuthini Kristu? When you take from the cup, you must accept ukuthi there are the consequences. Ngale langa umukela Kristu. Khona sigodlo lesajaba. Kukhona sigodlo lesasetha. Buthi onke malanga lona ngifuna ukumkhweshisa ngoba sokukhethe intando yaNkulunkulu. Lokho ukuthi nawuthatha lenkomishi sivumelana saKristu ukuthi ngathi phela ntono takho futhi ngale ngadi yami wena uyahlandwa onke malanga. Lokho ukuthi nawe ngumthandekayo uthatha unatha kule nkomishi ukhumbula ukuthi ngumhlatshelo wesivumelwano ukuthi Kristu indodana yaNkulunkulu itawufa ifele ntono tami nawe. Ngale ngadi leyachitheka lesivumelwano sithi wena ayawuthethelelwa emacala akho. Ngale ngadi leyopha sivumelwano ukuthi emandla utawathola kuKristu. Ngale ngadi leyopha sivumelwano ukuthi loyo lonathakiyo kutabe kunalo liphawu lekuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Uthi ngabathathe banathe kulenzebe ngoba isivumelwano ingadi yesivumelwano naka lithi leyopha yophela labaningi ukuze batawuthethelelwa ntono tabo. Hallelujah. Ngawe bathandekayo nangabe sidla sidlo ufuna sikhumbule ukuthi lena inkonzo leyaqalwa nguKristu. Kunento lengiyinaka kolana abazalwane ukuthi lapha Kristu uthi lesingwa simelele umtimba wakhe bese leliwayini limele ingadi yakhe. Kunento leliqiniso lengeke uyibalekele. Umtimba ungaba khona kodwa nangabe ingadi kude emtimbeni nomtimba uyafa. Ngabe niyangiva yini mahona? Umtimba ungaba khona kodwa nangabe lengadi yaKristu ngekho kulomtimba umtimba uyafa. Nangabe ibandla laNkulunkulu lide eNkulunkulu leli bandla lelo liyafa. Nangabe ungumzalwane ude lengadi yaNkulunkulu kufana nethi uyadlala. Ngakho ke lana Kristu uthi thathani ingcenye yemtimba wami
lekusikhumbuto sekuthi ngahleshulelwanini nathani kulenzebe yengadi yami ngoba isikhumbuto ukuthi ngale ngadi nathethelelo kungako nasidla lesidlo bathandekayo inkonzo lemcoka kungako nasidla lesidlo kumcoka ukuthi sidihlambulule sidihlande sithi Nkosi njengoba ngitawudla lokho kuyinkonzo lenkulu kuwe nginaka ukuthi lana bazalwane ngithe lo mthetho bokuthi nangabe kunalesidlo bekufuna kube lemvu lehlatshwako idliwe kodwa kulenza abalena there is no mention of a Passover lamb kodwa instead Kristu ubakhomba kulesiko leni ngoba lapha Kristu bekade uqala inkonzo lensha in the Old Testament nabadla lephasika bebahlaba lemvu ngoba bakhumbula lemuva la kwahlathwa khona timvu tahlatshelwa ukuthi bona basinziswe kodwa tahlathwa timvu bathandekayo Nkosi yami nangathiwa kune count ukuthi idingaphi mhlambe bethifika na ku-billion kodwa solo lo muntu angasidakali kodwa ngalobusuku Kristu ubakhomba kulesingo ngoba nguye lemvu yemhlatshelo ngalesingo uthi sale mkhohlwa ngale timvu letiningi letifile kodwa nile solo ngisidakali kodwa ngekwenda lenkonzo Kristu abesivetela ukuthi nguye lemvu lemhlatshelo yafa kanye esiphambanweni yafela mina nawe yafa kanye esiphambanweni yafela tonotethu yafa kanye esiphambanweni kube thina sibuyiselane naba benkulunkulu mfowethu the Passover meal uthi ke Kristu la kubo lena ngeke ngiphinze lenkonzo ngiyende size sifike ekhaya ezulwini naka ukuthi bazalwane the Lord's Supper was the remembrance of the death of letimvu letiningi kodwa is the remembrance of the death of the one lamb Jesus Christ lithi lelivi nasemukele Kristu sihlale kuye sikhule kuye sitawufika ekhaya ezulwini nasifike ekhaya ezulwini bazalwane uthi Kristu mina sitawufika siyende nenkonzo sinaye aphinza yini kabusha ngelwayini lelisha nginaka ukuthi lapho bazalwane siyawube sono sesingekho kuyabe kufa sekungekho kuyabe kuhlupheka sekungekho kuyabe kukhala sekungekho kungako Johana bhala ukuthi siyawusula letinyembeti tethu nasifika kulombuso wababa ekhaya ezulwini sesidla lesidlo kabusha haleluya ngisola ukuthi khona ngeke kube kukhumbula tono kodwa kutabe kubonga nje sithumisa uNkulunkulu kuthi Nkosi uphakeme wena ufanele lithuba sithumise bazalwane emaphakathini ngaze ngakhumbula lengoma ithi someday there will be no sorrow someday we'll walk hand in hand someday it might be tomorrow we'll be walking in the promise someday there will be no sorrow someday we'll walk hand in hand someday it might be tomorrow we'll be walking in the promise mnanzi bazalwane sihleli naba beNkulunkulu sithumisa ngenxa yokuthi simemukele Kristu sasimemukele sathe njalo nasihlangana siyayenda lenkonzo asiyendi ngoba nje kuthiwa siyende kodwa meaning to you uthi nami ngidimisele ukuthi ngifike endlini yababa eNkulunkulu nami ngidimisele ukuthi nakanatha Jesu kabusha nami ngibe ngilomunye lokhona
in my Father's kingdom. Sister ungena abathandekayo enkonzweni yesidlo. Ngiyacela umfundisi Jele, cele nababehlanze banyuke bete ngembili. Ngule nkonzo live eta Jesu. Ngaka ukuthi na ubuka kulama Bible lana headings lapha ngetulu. Lithi the institution of the Lord's Supper. Lokusho ukuthi bazalwane beqala lenkonzo kuba ngalendlela lengiyo. Ngaphambilini bebaba nayo ba focus kulemvu labayibulalako. Kodwa this time wathi Christu focus on the bread and focus on the wine. Because lesingwa simelele umtimba wami lo wahleshulelwanini. Lelwayini limelele ingadi yami leyopha yophela sivumelwano sekuthi nisinziso. So uthi ke Paul ngale ku 1 Corinthians bazalwane la sitawufundza khona uthi lapha nanhlangene uthi Christ lenkonzo yenteni njalo nanhlangene kuze nikhumbule Christ uJesu. Ngiyacela bazalwane kulesikhathi kuthi labo lesivame kuhlanganela nabo kule nkonzo baphakamise tandla lapho bakhona khona kuze bobabe batawusheshe bababone. Nangabe you partake in the Holy Communion with us. Sesiqalile manje siyayikhumbula lenkonzo. Siyawidla kabusha na Kristu nasifike ekhaya ezulwini. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ndawucela umfundzele lo fundza ngeSiswati verse 23 to 26. 1 Corinthians chapter 11 simbaza. Ngoba mina ngakwemukela enkosini lokho lenganinika kona. Kuthi inkosi Jesu ngalobo busuku lathengiswa ngabo. Wathatha sinkwa, wabonga wasihlephula wathi, "Lokhu ngumtimba wami lohleshulelwe nini. Lokhu kwenteni kuze ningikhumbule." Ngalokufana nako wathatha inzebe emva kokudla kwakusihlwa wathi, "Le nzebe sivumelwane lesisha, lesentiwe ngengadi yami. Yentani lokhu ngetikhathi tonke naninatha kuyo kuze ningikhumbule. Ngobe nanidla lesinkwa ninatha kule nzebe nifakazela kufa kwenkosi ize ibuye." Amen. Inkonzo lena bazalwane la ishiya Kristu. Le Pasika bebalidla kuleso sikhathi bebalidla kanye ngeminyaka. Kodwa Kristu wase uthi cha ngeke kusaba le Pasika ngalendlela leni iyadingayo ngoba kunesivumelwano lesisha ngengadi yami. Ngakho ke njalo nanhlangana nibazalwane yenteni lenkonzo kuze nikhumbule ukuthi senibobani nini. Kungakho ke bazalwane silibandla levangeli sine savumelana ukuthi at least once a month alibe khona ilanga lapho sitawudla sidlo khona. Kungakho ke bathandekayo namhla sitawudla lesidlo kanye kanye. Ndawucela ukuthi niphakamise bazalwane labo labatawudla kunye nathi. Ngiyacela babe hlatshwayo ubuye ngempilo babe utawusisita. Hallelujah. Sive siqhubeka bazalwane. Uye daba behlatshwayo. Cela niphakamise tandla bathandekayo labo that partake in the Holy Communion. Bathandekayo. Emva kwamathi ngiyathi sitabeni nethende lonke. Itabeni lithi nje impela mfundisi buta nje uthi bobani labangasidli. Taba ngcono kanjani. Hallelujah. Yeah.
Ingabe ukhona yini bazalwane losele? Ela uphakamise isandla la ukhona khona. Nangabe khona losele. Khona lapha. Oh. Hallelujah. Ningayikhohlwa i-praise team yangemuva bazalwane. Bese babanikile isimo. Hallelujah. Then the praise team. Let's see. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ in the night in which he was betrayed took bread. And when he broke it, he gave thanks. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Usidle lesingwa udle nje ine moment yekukhumbula ukuthi tono takho tathethelelwa ngenxa yokuthi uJesu wafa esiphambanweni umtimba wakhe wahleshulelwa athi ngicela sidle nani. Cela mfundisi tshela asibongele siko. Baba wethu lwengcwele Yesu Nkosi Jesu Kristu, siyabonga Baba umsebenzi omkhulu kangaka lowasentela wona eKalvari. Uthi uNkulunkulu wethu dumele indothana yakho yesiphambanweni hleshulwe umtimba wahleshulela thina ukuthi sithole ukuphila kunaphakade kungabo wathi nakhuluma nalabathi bafunda ukuthi nangempela nginemcabango ngisingwa salomhlaba but mina I am the bread of life. Siyabonga Baba ukuthi nangempela ungiko lokho siyavuma siyasubmit to your will and to your way. Amen. Siyabonga bangcwele ngicela iPriest iqhubeke. Sengiyamethemba sengiyamethemba lo owanikela In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Tell us not to. Baba siyabonga Nkosi sevini lakho asikwende lokhu uze sikhumbule wena namanje Nkosi sesinathile la sikhumbula Nkosi ingadi leyachitheka Nkosi eCalvary bangathi Nkosi sesendile njalo bangathi ngahlala njalo igobhoda Nkosi ingadi yakho etinhlitiyweni tethu ngetibilini ntethu kube ngiyo Nkosi lesigayidako Nkosi ukuthi sende inthando yakho ngaso sonke isikhathi. Amen.
Siyabonga abathandekayo. Nawufunza lamavi athi leli bekulithile leqhinga la Jesu. Belisho ukuthi leli Pasika according to men had come to an end. But instead there is the Lord's Supper, which is an invitation. Ukuthi ngalenye ilanga siyaba sekhaya ezulwini Nkosi yethu Jesu Kristu, lapho siyawudla kanye khona kuleli thini. Kunento ke lengiyinakako, cha ngingakhuleka bobaba. Amen. Kunento lengiyinakako lapha ku verse 30 kule ncwadi Matthew chapter 26 verse 30 bazalwane. Namfunza leli verse ngingaqabanga ukuthi kodwa wakwamqabanga inJesu ahlabelele. Hallelujah. Ngoba lapha lithi, and when they had sung a hymn, hallelujah. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Manje bazalwane ngase ngiyakhumbula ngasingabe bekungaba ngiliphi nje iqulu. Kube bebangabuta mina ukuthi Mfundisi Mohammed kodwa singahlabela sithini kule nkonzo le kanje 229 emacilongweni bathandekayo. Lithi bayahlabela, bayabonga, baphuma, bayentabeni imincumo. Ngenxa yokuthi bekunale njabulo ukuthi mawuhleli kuKristu, yena ungumtimba lowahleshulelwa wena. Ngingale ingadi yakhe lokunatha leli wayini sikhumbuto ukuthi ingadi yakhe yophela tonotanga. Manje ke bazalwane asingasali. In my Father's kingdom uthi Kristu siyabanelithile lelisho. Ngakho ke ngithi ungasali mntana sekhaya. Ngendeka kube kunetimvo leti kuvimbako. Ngendeka kube kunetimo leti kubambile. Uva kwangazi ukuthi awukhona kumkhonda uNkulunkulu. Nali ithuba likhona namhla ukuthi sithandaze kanye nawe. Uthi Nkosi ngale ngadi leyopha esiphambanweni iyamkhulula umuntu kunoma ngangiphi idinga. Noma ngabe sono unesono tsite ubatha uyashiya awukhona. Kodwa le ngadi yemvana ingakusitha namhla. Ngicela sukume bathandekayo. Sitothandaza kanye kanye. Ibanga lethu lokuhamba lapha nezinsizi nehlupheko kuphelile. Sohlangana nabangcwele abasandulele eJerusalem elisha. Uzohlatshelelwa khona abangcwele sebele eJerusalem, eJerusalem bayomalalisa bethina sivakale eJerusalem elisha. No mi deli ne kata
bonana nabono singisi wetu siyahuba sithokoze kanye nazizingelo eJerusalem elisha uzwakatelelwa khona bagcwele sebele eJerusalem bayohana lisabetima yubiswibanane eJerusalem elisha asambeni bathandekayo asambeni bathandekayo asambeni bathandekayo haleluya asambeni abebede lokutakubamba abebede lokutholisela phasi ingadi yaJesu yopha esiphambanweni iyophela ukukhulula unemandla Jesu noma ngabe ngisiphi lesimo unemandla Jesu etukwalesimo ufuna nje ukuthi wena umkholo ukuthi yena uNkulunkulu lo ngetulu kwakho ngiyacela sivale amehlo sikhuleke siyabonga babethu engcwele namanje mina egameni laJesu Kristu nembala babe we long for the day eJerusalem alelisha la siyawuhlabelela khona sithumisa sibonga Nkosi ukuthi wena usaphulile sibonga Nkosi ukuthi sisebukhoneni bakho kuze kube phakathi sibonge baba ukuthi uNkulunkulu lo wasidala wasidalela ukuthi sikhonde wena babethu engcwele siyabonga namanje emini babe livi lakho kusikhumbuta babe ukuthi nasidla lesidlo sinatha babe kulenzebe kusho ukuthini kithi sibonga babe ukuthi wavuma ukuthi uhleshule umtimba wakho uhleshulele thina ngoba babe wathi ukuthi sono bese singenile emkhathini wethu nawe baba ephengcwele namanje emini ngegama likaJesu Kristu ngithi babe nalibandla lakho uNkulunkulu wethu lengcwele libandla lelimisele ukuthi ngalelo langa ngaleyo mini siyawuhlabelela babe sidle kabusha lesidlo nawe baba ephengcwele ngiyathandaza namhla emini ngegama likaJesu Kristu kukhona abantwana bakho Nkosi lababanjwe dimo kukhona abantwana bakho lababanjwe tono kukhona abantwana bakho Nkosi labasane doubt kuthi kodwa ngichubeke inalo Kristu kodwa namhla emini ngegama likaJesu sithi babe sijabula tonke tibopho sithi babakhululwe abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu mabasinziswe abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu mabaphiliswe abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu mabakhuliswe abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu mababusiswe abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu ngoba wena uNkulunkulu lo wafa babe esiphambanweni wafela tonotethu siyabonga babe ngana inkonzo uNkulunkulu wethu engcwele leyacalwa nguwe simakathi ngalobo busuku lapho Nkosi wathengiswa khona sibonga babe kusikhumbuta ukuthi nembala you are the bread of life Father siyabonga babe kukhunjutwa ukuthi Nkosi ngengadi yakho babe isivumelwano lesisha ukuthi emacala ethu Nkosi atawusulwa uNkulunkulu wethu engcwele nguwe siyabonga babe ukuthi lokhu babagcina ngalemuva kuletikhathi babe Tabo Matewu kodwa babe nanamuhla babe ku2026 kumahwalala wena solo uNkulunkulu umile estabeni sebukhosi hleli babe emandleni akho uNkulunkulu emandla babe losipha wona imihla nemalanga siphe emandla uNkulunkulu wethu engcwele namanje emini kumelana babe nesitha babe lesingafuni ukuthi sikhule kuwe uNkulunkulu wethu engcwele silibandla lakho simakathe nanamhla emini sithi babethu engcwele kulomnyaka njengoba babe sosibekele ukuthi kufuna sikhule enkosini sithi babe ngegama likaJesu Kristu in this service babe sikhumbula ukuthi babe sitawukhula nangabe sathi ukuthi wena uNkulunkulu le umtimba wakho wahleshulelwa thina sitawukhula babe nangabe siconza ukuthi ingadi yakho babe yopha
uNkulunkulu wethu lengcwele yophela tonotethu sitawukhula babe nangabe sathi uthi wena uNkulunkulu sitawukhula babe nangabe sivuma tonotethu kuwe sitawukhula babe nangabe sivuma kuholwa nguwe sitawukhula babe nangabe sivuma kusetshenzwa nguwe sitawukhula babe nangabe sivuma kuthunywa nguwe ngoba wena Nkosi usibitele ukuthi sithunywe siyawenda umsebenzi wakho namanje emini ngegama lika Jesu Kristu Nkosi thandaza nemthandekayo babe lothi babe sesiphelile isikhathi solomdawuda sesiphelile isikhathi kukhona lokungibambile kodwa namhla emini ngegama lika Jesu Kristu ngithi ngekukholwa uNkulunkulu wethu lengcwele ngethwale babe ungihole ungibike ngihlale kuwe babe njengoba uhleli kimi sithi baba lengcwele umsebenzi wakho sitawubona babe umkhula ngemandla imihla nemalanga uNkulunkulu wethu lengcwele namanje emini babe siyabonga Nkosi nabantwana bakho labashiye konke Nkosi bathi ngelisonto thina sitawubota enkonzweni sitawuhlanganyela nebazalwane baba wethu lengcwele this is just a mirror of the fellowship that shall happen when we get home in the Father's kingdom baba wethu lengcwele lapho sekungana sono lapho sekungena kufa lapho sekungena kukhala lapho sekungena kuhlupheka kodwa kunenjabulo yodwa sithi baba wethu lengcwele kwangathi ngamunye lokhona lapha babe singahlala babe kulelo tafula kunye nawe uNkulunkulu wethu lengcwele namanje emini babe setha uphuma hamba nathi Nkosi ngamunye usibusise babe konke babe lesithathi sikwenda kuleli viki sisaqala lomnyaka babe siuqala ngemandla sinikela konke babe lesihlelile kuwe sithi uNkulunkulu wethu lengcwele uthe wena babe you order our steps sithi baba wethu lengcwele lokhu lesihlelile babe we believe babe ukuthi it's according to your will and purpose siyathi wena Nkosi utawusiyasendela according to your riches and glory sithi baba wethu lengcwele namanje emini nabantwana bakho babe ngamunye babe sithandaza sibusiso etukwempilo yabo ngegama lika Jesu Kristu sithandazela kuphila in the name of Jesus Christ sithandazela deliverance in the name of Jesus Christ sithandazela babe kusinziswa neqolelwa in the name of Jesus Christ sithandazela babe amandla lavela kuwe Nkosi ukuthi sinmelele umbuso wakho imihla nemalanga ize ibuye inkosi yethu Jesu Kristu lengcwele siyabonga sibonga babe ukuthi wena uNkulunkulu losipha emathuba babe ekwenta tintfo letehlukene lokunye babe kwabo kufunza uNkulunkulu wethu lengcwele yinto babe labanye labayitselelako kodwa babe siyibonile babe ukuthi nasifunzile babe kukhona ibandla lasitakala khona uNkulunkulu wethu lengcwele naba Nkosi bantwana bakho uNkulunkulu wethu lengcwele labafundzako babe etikolweni letehlukene etigabeni letehlukene naba Nkosi nabo thishela babo uNkulunkulu wethu lengcwele sesiyabaletha babe kuwe namhla emini ngegama lika Jesu Kristu sibenya babe engatini yenhudlu babe lahlatshelwa thina uNkulunkulu wethu lengcwele kwabakanye ukuthi babe leyo ngadi iyawuba kuphila kwethu leyo ngadi iyawuba babe kusinziswa kwethu leyo ngadi iyawuba sivikelo sethu leyo ngadi iyawuba ngemandla ethu uNkulunkulu wethu lengcwele labantwana babe siyabanikela kuwe namanje emini egameni la Jesu Kristu sithi babe ngamunye babe msite babe lengcwele kumvula ingqondo asafunza babe lophakeme umsite babe kubona ukuthi lokho lakufunzile babe ngamsita kuphi empilweni babe abelusito babe ekhaya abelusito babe emangweni abelusito babe ebandleni uNkulunkulu wethu lengcwele ngegama lika Jesu Kristu sithandaza sibusiso babe lengcwele namanje emini sithi babe kwangathi buso bakho babe bungabakhanyisela babusise babe imihla nemalanga ngegama lika Jesu Kristu sithandazela babe kuvikelwa kwabo sithandazela babe netikolo babe lapho bafundza khona sinyenyeta ingadi yakho simakazi siyathi labanye Nkosi ngendikabe banyenyeta lokunye kodwa thine ngoba siyathi uthe amandla langiwo mumaphi babe emandla akho uNkulunkulu wethu sithi babe ngegama lika Jesu Kristu senya ingadi yakho Nkosi emigwaqweni nasetindleleni babe lapho labantwana batabe bahamba khona sithi babe akubebethe namunye uNkulunkulu wethu lengcwele lesitawuva ukuthi uvelelwe babe ingoti Nkosi aya esikoleni noma buya khona kodwa babe ngegama lika Jesu Kristu sithi babe lapho banyathela khona babe wonke babe lokho nakhona nalotawuhamba khona akahambe babe tukwesibusiso lesivela kuwe uNkulunkulu wethu lengcwele namanje
manje mina siyabonga babe ukuthi wena wethembekile konke babe lesicela kubabe wena utawusetela nasithandaza egameni la Jesu Kristu sithi uNkulunkulu wethu lengcwele nali bandla lakho Nkosi yena mathanza ngalo babe uqhubeke babe ulethwale uliphakamise wenele buhle babe nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu amen. Siyabonga uNkulunkulu phakeme sibonga babe kusihola kusukela babe kucaleni kwenkonzo kwaze kwaba la siyabonga chawe lethu siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba nasinawe angeke sanqotshwa babe wethu longcwele siyathandaza babe setawucala leliviki lelisha sithandazela babe sibusiso sakho sivikele babe ngamunye nangamunye egameni lika Jesu Kristu hamba nathi ke uNkulunkulu wethu usibiyele tonke tindzawo la sihamba khona uvele ube uNkulunkulu usibiyele ngegama lika Jesu Kristu amen.